discipleship training nei mek ani amun hi chandam te run bung bangla aizol ania ahun chung hi nisom pariat atanga nisom ni pakua march sang nisom ni pali ani he huna hian goa lamatangin zirtia tu thatak tak te anong kala ani hian tupui sang sang mangin class miron pe ani chung thupui sang sang zirtura minon kente chu hantar langila pakhatna chuan pathian ninale amizia pathian ninale amizia panina pa pathian thinlung pathumna a sualna le simna palina a rinna le poisa vondan pangana thunwai rol dan barukna in lai china dik tile tharau thiangnim chungchang kanjir haudon ani he hmuna hian ril rule taksa thlenga har sat nei te antela in fiamna sang sang ronjir tirin alim amzonga class lakdan an thiam hle ani akhat tokin pathian fakaza hauna nei reng ani a tin sharing le zona le chana hun siam reng ani bok disciples training hi mizorama ti zen zen ani ve ngai lo awangin alhok thlak le turabai se ani hun ola piangin bible study nei pui reng ani boka he huna hian bible thu mai baka puisa von dante nupui fanau zum dante thlengin zirtina pek ani a soi mai thei me lo thil pakhat choi po atui du tlang hle ani rin ain kan mai chelam ho cholak ana bian bian hle maya mai chia som velek an omati lo chuan mipa kan do ve hun a thlenin chobel khat alo rok vek to thin pui takan ni abikin zongtra akal hle maya mai che mai fai deuh po an lo thui ve thei hle thin ti ka chian pha hle thung One, two, three, left. zigzag kalanga so kai chera thuba sajak so hatan don ni sulam so bi tim chun nia che ri zigzag inan dap chho zelang khi lai to pa mi khi thuma sa sa ani dona chuan group b po solama sona cái tại trường cũng đơn được video alo lang mai chia khi kan zirti tu nu kerala tanga ron kalani a ti hian a testimony ngai nom tak a soi ama khi
Christian chung ko ber vete atang ron seilian ani a thei ang tokin lekha azil chaw ve bek beka an chung ko khosak harsat em awangin apa chuan alin chung chu sanin mun hlataka na atho ngaya chutia lekha te ahan chir zo taka chuan an chung ko chom turin miss chuan newspaper company lama na azom ta a thei ang tokin ain lo a anul epate angai thin hle a abikin apa chu mun hlataka na atho awangin angai zual hle a tu khat chu apa angai zual em awang chuan apa chu phone call a biak atum ta a amai ro chu apa chuan abuari awangin hun anai lo thu lo hrila naktu kha karin call mai donia tin achanga atuk lo thlen chuan limle lom takin apa o hretur chuan apa chu han kol vata amai ro chu abai se ang reng thila thleng talo apa boral thu an ron thil tamai asok ema athina thong ema makatin aring phallo ma se atak ani si in lama ahowang wanga apa ruang chu awamu a ame tui luang zoya anula bai dongoi ngoya pathian tu shil tu ten pathian tu an shil pon athina rim zual sau mai ti ngai na vak omlo chuta tang chuan pathian lama ahelta ema pathian tu po angai thangai to lova atong trai to ngai heklo apa boral chu atuar ema angai ema pa chu man lova aboral chu hrethiam har adi hle ani atopa chuan depression le anxiety anei na sata maya khovel chu sandu na hial ru aputa mal angin ain ngaya ruma ain khung sanga chopo ai du lo avain pui zai cha tuma azei nge ma se vanai thak takin anun na achan lo anun kho harna chuan thatlam ain zolam apan deu dova ama mang tu apa boral ta ka chuan mangai tu nei velawa ai ngai mi mai atopa chuan ruma inkal khuma fan atanga ino hlum atumta fana chuan hrui asuya ti chuan a hante vela angonga chuan ain hlinga achuk le a penala a tunuchi aziaka chu tunuchi azia lai chuan athin lunga thilmak em mai arilu zong hor hing thei lo thlengta chu pathi na ma eche ti hi athin lunga arita tluk mai mak ati a hlim boxi chudarang chuan ain hlum tumna chu athula pathian ka una achangta chu pathian mang en thu chu mun sanga hril kwalin lo nei me lovin indiram kil khor tak mizoram thleng po aron thlen pha ta ani ka lo chu ni tin mai hian van rama khol kho mani ati mi zel mai amel tare rakhi khoi thak sia